Draga braćo i sestre, Srbi i Srpkinje, pomaže Bog. Htio bih sve da vas pozdravim u ime Srpskog društva Zadužbina i da vam poželim dobrodošlicu na promociji knjige Pravo i pravoslavlje našeg gosta, profesora doktora Zorana Čvorovića. Profesor Čvorović je rođen 1969. godine u Peći, osnovnu i srednju školu završava u Kladovu, Pravni fakultet u Beogradu, dok magistarski i doktorski rad polaže u Kragujevcu. U zvanju docenta trenutno radi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Dalje ću prepustiti reč profesoru Čvoroviću. Kada završi izlaganje na temu Pravo i pravoslavlje, imat ćete svi mogućnost da postavljate pitanja, tako da i na aktualnu tematiku povezano sa crkvom i uopšte dešavanja i u Rusiji i Ukrajini, s obzirom da profesor i saradnik Fonda strateške kulture. Želim vam dobrodošlicu još jednom. Pomaže Bog. Počastovan sam da uopšte govorim srpskoj zajednici u Ljubljani, koja, kako danas svojim prisustvom na bogosluženju u crkvi, a tako i ovde, svojom brojnošću na ova dva mesta pokazuje zavidan nivo samosvesti, a verujte da sam različite srpske zemlje i razne gradove u posljednjih 10 godina obilazio i da je moj uvid o tome kakav je odziv Srba kako na bogosluženjima, tako i na ovakvim predavanjima veoma realan, a kažem, vaše prisustvo brojno, kako sada ovde, tako i danas na bogosluženju, govori o tome da srpska zajednica ovde traga, da je zapravo željna saznanja o uzrocima naše sveopšte propasti i tragedije koja nas je u posljednjih 20 godina zadesila. Jer mi možemo samo da tragamo, jer još uvek nismo spoznali sve uzroke naše propasti, jer da smo spoznali uzroke naše propasti, mi bi već na delu danas imali akte koji bi značili državnopravno, ekonomsko, kulturno, a pre svega moralno uzdizanje srpskog naroda. A pošto takvih akata nema, kako ni od strane srpske elite, tako ni od strane onih koje je srpski narod izabrao za svoje vođe u različitim srpskim zemljama, to govori da kao narod još uvek nismo izvršili duhovnu autopsiju nad svojim bićem i nismo spoznali zašto nam se desilo ono što nam se dešavalo, ne samo u posljednjih 20, već u posljednjih 100 ili 150 godina, i zašto smo se našli na stramputici svoje istorijske staze, daleko od naših predaka, zašto smo došli u situaciju da nas preci, oni koji nas iz nebeske Srbije gledaju, ne prepoznaju kao svoje, i u spoznaji tih razloga, u dijagnostikovanju našeg duhovnog stanja i naše duhovne bolesti, krije se početak svenacionalnog preobražaja i tu počinje pisanje plana za obnovu naše nacionalne i državne budućnosti. Tako da, kažem, zaista sam počastan da ovde govorim. Što se tiče same knjige, ona je nastala, ona zapravo se sastoji iz dve velike celine. Jedna celina je zapravo magistarska teza branjena pre nekih skoro 10 godina, skoro bez manjih izmena štampana u ovoj knjizi, i taj veći deo knjige, kažem, koji pokriva magistarska teza hrišćanske norme u ekologiji, zapravo se bavi jednom temom koja ne mora da bude daleka i
nekome ko nije pravni istoričar kao što sam ja. A to je tema hristijanizacije rimskog pravnog nasleđa u okvirima pravoslavnog Vizantijskog carstva. U jednom dugačkom periodu od početka 4. veka, od 313. godine Milanskog edikta, pa sve do prve polovine 8. veka, kada je doneta ekloga, kako stoji u nazivu, to je jedan zbornik zakona iz 726. godine koje je doneo vizantijski car Lav III, a koji je britanski vizantolog Bury proglasio prvim hrišćanskim zakonikom. Dakle, u tom dugom periodu od nekoliko vekova, od 4. do 8. trajao je dug proces evolutivne promene paganskog rimskog pravnog nasleđa i njegova hristijanizacija. Evolutivno naglašavam zato što je hristijanizacija u pravu nije vršena revolucionarnim metodama. A svaka revolucija je negacija prava, jer je pravo jedan konzervativan fenomen po svojoj prirodi. Svi ste čuli za ustanovu stečenih prava. Danas se mnogi igraju sa tim stečenim pravima po pitanju penzija i plate. Sam fenomen stečenih prava, dakle nešto što ste stekli i što vam retroaktivno niko ne može uzeti, ukazuje da je pravo kao fenomen konzervativan. Tako da svaka revolucija u društvu prvo pogađa pravo, a pravo jeste jemstvo naše slobode, kako od samovolje drugih, tako i od naše sopstvene samovolje, na način kako je čojstvo i junaštvo definisao Marko Miljanov. Pravo upravo služi da ograniči čoveka kako u odnosu na njegovu samovolju, tako i da zaštiti njegovo polje slobode od samovolje drugih, pre svega od države koja danas sve više liči na onaj Hobbesov Leviatan, to je hobotnica koja steže i pritiska pojedinca sa svih strana, a steže i pritiska ga upravo zato što savremena država ima toliko tehničkih mogućnosti da kontroliše čoveka, a čovek sve manje kako pravnih, tako i socijalnih sredstava da se odupre toj državi. Čovek u prošlosti je iza sebe imao jaku porodicu. Čovek u prošlosti je imao esnaf i ceh kao profesionalno udruženje. Čovek u prošlosti je imao i široku porodicu, bratstvo ili rod iza sebe. Sa građanskim revolucijama i procvatom, takozvanim procvatom individualne ljudske slobode, čovek je ostao bez svih ovih društvenih organizacija koje su ga zastupale pred državom koju mi pravnici definišemo kao organizaciju sa monopolom fizičke prinude. I ostao je pojedinac kome su garantovana sva prava, ali nejak, slab pojedinac. U sporu s kim? Sa državom. A ta država je mnogo jača nego starovekovna i srednjovekovna država. Zašto? Zato što raspolaže sa neverovatnim tehničkim kapacitetom da kontroliše čoveka. Evo ovde jedan tekst se, na primer, u knjizi, to je druga celina koja govori o verskim slobodama u dve pravoslavne države. U pravoslavnom Ruskom carstvu 16. i 17. veka govori o verskim slobodama inovernih, dakle nepravoslavnih, i o verskim slobodama inovernih, drugi članak govori, u Kneževini i Kraljevini Srbiji, počev od 1853. kada je u Srbiji donet prvi zakon o slobodi vere, pa sve do konačnog sumraka Srbijine državnosti 1914. godine. Vidite, zašto je ova digresija potrebna? Kad govorim o tome da savremena država ima neverovatne tehničke mogućnosti da vam zaviri iza one svetinje privatnog života, a to je kućna ograda. Nama deluje starovekovna i srednjovekovna država vrlo surovo. Naprimjer, Rusi su 1643. godine doneli ukaz o tome da je zabranjeno inovernim strancima da nose rusku odeću. A Rusima je bilo naloženo do Petrovskih reformi da obavezno moraju da nose bradu i brkove. I sad, ja to često objašnjavam studentima. Ili, na primjer, za krivično delo krađe, kod profesionalnih lopova, po ruskom zakonodavstvu,
počinioc je kažnjavan, profesionalni već lopov, to je treća krađa, za koju je osuđen, lopov povratnik, osuđivan tako što mu je odsecano jedno uho. Postavlja se pitanje da li je ta država bila tako nehumana, kako mi moderni volimo da kažemo. Da li se osecala uho, da li su se oni zaista uživljavali u to da ljudima odsecaju uho, profesionalnim lopovima i razbojnicima. Ne, ta država je bila jadna i slaba i nije imala druge načine da kontroliše profesionalne razbojnike, niti je imala evidenciju, niti je imala elektronsku evidenciju, nije mogla da uđe, nije imala čipove, kartice. Ta država je mogla vizuelno ljude da kontroliše, preko garderobe koju nose, preko brade i brkova, preko odsečenog uva. Da li je ta država takva bila jača nego savremena država, koja na očigled humano postupa s ljudima, ali svakog ima u svojoj evidenciji, ili vam još ubrizgava čipove, savremene mogućnosti da vam u krv ubace, ili nosite narukvice, ili ne vidite ni jedan od tih vidljivih elemenata kontrole, ali smo već evo svi ovde snimljeni. Dakle, pitanje prava ne treba i pravnog statusa pojedinca u državi i društvu ne treba posmatrati kroz idealističku, a samim tim i nerealnu predstavu ljudske istorije kao neprekinutog hodanja kroz progres. Mi danas vidimo, na osnovu onoga što se dešava u zapadnoj Evropi, što se desilo u Parizu skoro, zapravo tog progresa i nema. Zapravo tog i progresa nema. Zato što je svet upao u moralnu dekadenciju, a onda je od prava ostala samo jedna ljuštura. I to je, dolazimo do ključnog pitanja. Ovdje smo rekli, savremena država ulazi u privatnu sferu čoveka, jer ima tehničke mogućnosti. I još jednu smo tezu istakli. Druga teza, da danas iza prava ne stoji moral. To su dve krupne teze koje odvajaju pagansko shvatanje prava od hrišćanskog prava. Odvajanje javne od privatne sfere je došlo tek sa hrišćanstvom. Kada je Hristos u Evanđelju objavio da caru pripada carevo, a Bogu Božije, svet do tada nije čuo za takve reči. Jer u antici, koju mi slavimo kao izvor iskonske ljubavi, na koju se Evropa u vreme renesanse ili u vreme građanskih revolucija ugledala, antika je bila negacija i ljubavi i slobode. U antici nije bilo slobode. Zašto? Zato što je sav pojedinac bio potčinjen polisu, gradu. Ne samo njegov javni, već i njegov privatni život. Zato je za starog Grka najteža kazna bila kazna progonstva. Ne smrtna kazna, nego kazna progonstva. Isključenja iz zajednice. U starom veku nije postojala razlika između privatne i javne sfere. U pogledu vaspitanja dece, država je imala potpunu nadležnost nad vaspitanjem dece. Imate kod Aristofana u jednom njegovom delu gde on pokazuje kako atinsku malu decu učitelji već od 7. godine odvode i ceo dan ta deca borave u školama. Znate kada su deca vraćena roditeljima? Kada je vaspitanje postalo stvar porodice, a ne države, sa hrišćanstvom. U vizantijskom zakoniku Eklogiji u 8. veku stoji da je osnovna dužnost roditelja vaspitanje dece i to u strahu u Gospodinu. Šta se danas dešava? Evo danas imate aktuelno u Srbiji da se pokušava kroz nov prednacrt građanskog zakonika da se uvede zabrana svakog fizičkog kažnjavanja dece. Dakle, ne fizičkog zlostavljanja. Fizičko zlostavljanje je već inkriminisano kao delo. Fizičko kažnjavanje dece.
Gde je ta norma predviđeno da stoji? U kom zakonu? Da li u krivičnom? Ne. Već u porodičnom delu građanskog zbornika zakona, odnosno građanske kodifikacije. Dakle, jednim sistemom parasankcija, skrivenim načinom, parasankcijama, znači ne klasičnim krivičnim sankcijama, ne propisivanjem klasičnog krivičnog dela, znači jednim sistemom parasankcija država se ne preko suda, jer sud kroz spor je jemac naših prava, već kroz raznih organa i ustanova za brigu društva o porodici, kao što su centri za socijalni rad i tako dalje, gde nije ujemčena takva pravna sigurnost kao što je pojedincu ujemčena pravna sigurnost pred sudom. Na tihi način država se meša u najsvetiju sferu, a to je privatan život. Način kako će roditelji da podižu i vaspitavaju svoju decu. Šta je to nego dokaz repaganizacije prava? Dakle, vraćamo se na starovekovno shvatanje odnosa u porodici i odnosi u porodici su stvar države, a ne stvar pojedinaca. U starom veku, pater familias, stareščina porodice, imao je svu potpunu vlast, čak nad članovima porodice, čak i vlast da ubije člana porodice, svoje dete. Sa Konstantinovim ediktom je to pravo oduzeto ocu. Zašto je ocu to pravo dato? Dato je u državnom interesu, zato što je antička država bila slaba da kontroliše celokupni život, pa je ona u ocu gledala lokalnog organa vlasti, koji je u ime slabe države izvršavao sankcije. Dakle, otac nije bio otac, nego lokalni organ vlasti. Danas je država jaka, jer ima tehnička sredstva i finansijska, za razliku od rimske, nije više potreban otac kao lokalni organ vlasti, ali će neki paraorgani vlasti, kao centri za socijalni rad i tako dalje, mešati se svetinju porodičnog života i nekim parasankcijama intervenisati. To je dokaz repaganizacije prava koja se danas odvija. Mnogo je tih dokaza. U Srbiji je promenjen Zakonik o krivičnom postupku. Ja sam to negdje govorio. Zakonik o krivičnom postupku je ustrojen tako što on danas liči na parnicu. Dakle, sud ima potpunu pasivnu ulogu u fazi izvođenja dokaza. On donosi presudu na osnovu dokaza koje prezentiraju stranke. A stranke su tužilac i branilac. Od čega se na ovaj način odstupilo? Odstupilo se od načela utvrđivanja materijalne istine. Načelo materijalne istine u sudski postupak ušlo sa hrišćanstvom, jer je istina osnovna aksiološka vrednost. Hristos i sam kaže, ja sam život, put i istina. A u državno-pravnom smislu šta to znači? To znači da mi danas imamo na delu slabu državu. Kako sad u porodičnoj sferi jaku, a kako u krivičnom pravu slabu, objasnit ćemo. Ali zašto dokaz da imamo slabu državu? Pa zato što se u pogledu uređenja postupka vraćamo na period pre 16. veka, kada je u svim evropskim državama krivični postupak ličio na parnični, na spor između dve stranke. Kao parnični. Kada je država postala jaka, to je faza apsolutnih monarhija, onda je interes države bio da sud dobije aktivnu ulogu u postupku, da se utvrdi materijalna istina. Ali zašto je još bio bitna aktivna uloga suda u postupku? Da se utvrde svi elementi izvršenja dela. Tek tada se razvija ustanova saučesništva. Vi ne možete da utvrdite ko je saučesnik ako sudija nema aktivnu ulogu u postupku izvođenja dokaza. A šta danas imamo? Sporazum o priznanju krivičnog dela. Sporazum o priznanju krivičnog dela između javnog tužioca i, zamislite, optuženog koji je direktor neke multinacionalne kompanije. Kakav je to sudski postupak? To je ruganje od sudskog postupka. Je li to dokaz slabe države? Jeste.
Da li ta država može preko ovakvog postupka da utvrdi sve elemente izvršenja krivičnog dela? Ne. Ko su saučesnici? Ne! Mi imamo dokaz slabe države. Zašto mi u porodično-pravnoj sferi imamo državu koja kao Levijatan interveniše i meša se u odnose koje je hrišćanstvo proglasilo svetim, a to su porodično-pravni, a u krivičnoj imamo slabu državu? Pa zato što je interes multinacionalnih kompanija koje vladaju svetom da koriste tu slabu državu kao instrument za razaranje porodice, poslednje ćelije, poslednje. Ostao je čovek bez bratstva, roda, esnafa, ostale porodice. Vidite koliko znači esnaf. Vidite šta su uradili advokati u Srbiji. Uspeli su da se izbore sa ovom suludom, pričat ćemo i o tome, oko zakona o javnom beležništvu, sa suludom koncepcijom zakona o javnom beležništvu. Zašto? Pa zato što u svojim rukama imaju, što bi narod rekao, pravo na izdavanje ćage. Niko ne može da bude advokat dok ga ne primi advokatska komora. To je živ esnaf nalik srednjovekovnim esnafima. Jak pojedinac. Da li u drugim strukama pojedinci koji budu oštećeni u pogledu svojih radnih prava mogu da su suprotstavljeni državi? Ne mogu, jer nisu esnafski organizovani. Šta znači sindikat prosvetnih radnika ako sertifikat, licencu ne izdaje sam sindikat, odnosno udruženje prosvetnih radnika? Ništa. Dakle, onima koji danas vladaju svetom potrebna je država kao krhka, kao instrument koji će da razori poslednju društvenu realnu jedinicu, a to je porodica, ali im je potrebna slaba država i to se vidi po koncepciji krivičnog postupka koji je potpuno stran evropskoj pravnoj tradiciji. To je anglosaksonski model spora koji liči na onaj dvoboj na divljem zapadu i ništa drugo. Dakle, potpuno stran i francuskoj i nemačkoj koncepciji krivičnog postupka, a naša se kroz evoluciju oslanjala i na jednu i na drugu pravnu tradiciju. Zašto je sporan, evo još jedna digresija, zakon o javnom beležništvu? Nešto zbog svoje zanatske usmerenosti, advokati nisu mogli ili nisu hteli da vide jedan drugi problem u zakonu o javnom beležništvu, koji je krupan problem, koji je pravno-istorijskog ili svetsko-istorijskog karaktera, koji pokazuje ono o čemu ja govorim, da imamo repaganizovanu državu i da imamo urušavanje države. Danas da je Kardelj živ, on bi bio verovatno predsednik ovih danas novatora koji su nekog udruženja počasni predsednik koji pišu te zakone. Zato jer oni sastavljaju zakone u cilju odumiranja države. Evo, imamo čist dokaz, zakon o javnom beležništvu. Vanparnični sporovi, kao što je spor u utvrđivanju međa, koji su do sada radili sudovi u vanparnici, posle donošenja zakona o javnom beležništvu, neće raditi sud kao državni organ, nego javni beležnici kao privatna lica na koja će država da prenese ovlašćenja. Šta je to nego Kardeljevo odumiranje države? Šta je drugo nego Kardeljevo odumiranje države? Zakon o medijaciji. To vam je ovo rešavanje sporova mimo suda. Kao medijator, po slovu zakona, medijator, postoji lista medijatora, medijator može da bude lice koje je završilo fakultet, ne kaže se pravni, i ima 5 godina iskustva. Tako lice može punovažno da reši spor i na osnovu pravosnažno rešenog spora on izdaje izvršnu ispravu na osnovu koje može da nastupi izvršenje. Laicima, privatnim licima i laicima i privatnim licima država prenosi javno ovlašćenje i izdavanje izvršne isprave. U takvoj državi čovek treba da veruje da može da ostvari sva ona prava koja
nisu bila proklamovana tokom vekova ljudske istorije, a postala su proklamovana počev od Francuske, pre toga još Nizozemske revolucije, deklaracijama, silna prava, stavljena danas na leđa, na krhka leđa pojedinca, koje on treba da ostvari ne u sporu sa državom, nego u sporu sa multinacionalnim kompanijama, a iza njega treba da stane krhka država, da ona reši taj spor. Da li država može da reši spor tako što će poštovati princip zakonitosti, takva krhka država, u sporu između slabog pojedinca i multinacionalnih kompanija? Ne. A zašto ovaj svet, ovakav kakav je, ova civilizacija zapravo, ova evropska posthrišćanska, ubrzano ide ka svoje krizi? Zato što iza prava ne stoji moral. Zato što imamo iza prava jednu sferu potpuno praznu. Nema dobra i zla. A ako je nebitno da li čovjek čini dobro ili čini zlo, onda time idemo ka najvećoj negaciji slobode. Jer sloboda je čoveku data da čini dobro, a ne da čini zlo. Shvatanje slobode kao apsolutne slobode, nevezane za moralne kategorije dobra i zla, dovodi do onoga do čega je došlo u Parizu pre neki dan. To je apsolutizacija slobode van morala. Da možeš da radiš šta god hoćeš. Čak više od onoga kako je sloboda definisana u francuskoj građanskoj deklaraciji o pravima čoveka i građanina. Tamo kaže da je sloboda da čovek čini sve ono što ne škodi drugome. I tu je sloboda moralno relativna. Znači, ne kaže se da čini dobro. Ali je danas postmoderna hrišćanska Evropa otišla još korak dalje. Ona je toliko apsolutizovala granice slobode da se prelazi preko ovoga što ne škodi drugome. Pa se onda sloboda govora novinara shvata tako da oni mogu da čine i krivična dela blasfemije, odnosno svetogrđa, koja su kao takva bila kažnjiva od kad je sveta i veka. I takva apsolutizacija slobode, iza koje stoji moralni indiferentizam, dovodi do smrti jedne civilizacije. Jer nije sloboda data ponavnom čovjeku da čini zlo, već da čini dobro. Po svim tim pokazateljima vi vidite da mi živimo u duboko bolesnom svijetu. I iz tog duboko bolesnog sveta možemo da se vratimo jedino ako se vratimo postulatima koje nam je postavio najveći srpski svečovek, a koga slavimo, ako Bog da utorak, to je Sveti Sava. Sveti Sava je prvi uvideo značaj prava kod Srba. I to značaj prava on je uvideo kao hrišćanin. Pravo nije moglo da ima tu težinu u predhrišćansko doba, u pagansko doba, zato što su ljudi bili vezani krvnosrodničkim vezama i one su bile najbitnije. Ali kada je Hristos objavio da nema ni skita, ni jelina, ni roba, ni slobodnjaka, nego da smo svi jedno, onda je time postavio osnov za važenje principa pravne jednakosti. Jer zakonom smo svi jednaki. A kada mi urušavamo ovaj princip? Pa urušavamo krvnosrodničkim vezama, time što je nekome zakon majka, a nekome maćeha, odnosno zakon u primjeni. Uništavamo taj princip, taj sveti princip, princip pravne jednakosti, vezama, porodičnim klanovima.
Sveti Petar Cetinski kuka u svojim besadama i proklinje zbog krvne osvete Srbe u Crnoj Gori. I Sveti Petar Cetinski se muči da napravi državu po Savinom obrascu u Crnoj Gori. Zašto? Pa zbog brastveničkih, krvnosrodničkih veza koje uništavaju državu koja nije krvnosrodnička zajednica, nego teritorijalna zajednica, u kojoj smo svi jednaki, jer smo pod jednim zakonom. A mi se sa današnjim, kako Srbi, sa urušenom pravnom svešću danas doživljavaju državu. Da je nekome majka, nekome maćeha. I zato srpski nacionalni projekat 90-ih nije uspeo. Zato što je država nekome bila majka, a nekome maćeha. A država kada poziva na žrtvu, ona ne sme da bude nekome majka, a nekome maćeha. Kraljevina Srbija je uspela to što je uspela u Prvom svetskom ratu, zato što je Ljubi Davidoviću, ministru, jedinac sin poginuo na Solunskom frontu, zato što je Živanu Živanoviću, ministru prosvete i predsedniku državnog saveta, sin jedinac poginuo 912. ulazeći na Kosovo, zato što je Branislavu Nušiću, konzulu, sin jedinac poginuo prelazeći Albaniju. To je bila pravno ustrojena država. Takvu državu je ustrojio kod nas Sveti Sava. Da je zakon iznad volje pojedinca. I to je hrišćanski doživljaj države. Sve drugo je vraćanje na plemensko-brastveničke odnose koje karakterišu preddržavno doba. Ali zato nam je prvi preduslov podizanje, vaspostavljanje pravne svesti. Svi mi činimo zajednicu, svi smo mi udovi jednog tela. Plaćajući porez, mi činimo zajednicu. I mi smo, ne samo da imamo prava, nego kao pravoslavni pre svega treba da znamo da imamo obavezu da pitamo one koje finansiramo našim novcem i koje smo izabrali slobodnom voljom, da li se drže zakona i da li ostvaruju ono što su govorili prethodno. To je dokaz zrele nacionalne svesti. Mučili smo se mi tokom istorije sa svojom, zrele pravne svesti, sa svojom pravnom svešću. Vladimir Karić negde krajem 19. veka konstatuje da Srbi kada dođe do spora više vole iza grma nego iza zakona. Čovek živa krvna osoba. Ostalo nam je nasleđe od Turaka. Pošto su sela bila dužna da plaćaju krvninu za svako izvršeno krivično delo ubistva ako bi se žrtva našla na području jednog sela. Nesrećni Srbi šta su radili? Odvuku leš drugi atar, tako je. Ili se odreknu dela atara sela. Kažu ne pripada. Makar ne ubirali prihode posle sa tog atara. Sve je to kvarilo našu pravnu svest. Ali je ipak ta pravna svest do 1918. godine, izgradnja pravne svesti u Srba imala jednu uzlaznu putanju. Donošenje zakona, recepcija, odnosno usvajanje stranog prava, kod nas je zrelo sprovođeno u 19. veku, iako bi mnoge zamerke mogle staviti, ja prvi. Ali ono što se od 1918. godine desilo, značilo je smrt pravne države. Zašto? Zato što su politički rezoni. Rezoni toga da se i mimo zakona, a zbog političkog ključa, zbog uvređene braće, biraju određena lica koje je iskvarilo pravnu svest i kod sami sebe. Dovoljno je samo se setite uredbe o Banovini Hrvatskoj, kada je protivno Ustavu
1931. godine država jednostrano, asimetrično federalizovana, formiranjem jedne banovine sa širokim nadležnostima, asimetrično potpuno u odnosu na ostale banovine, stvoren jedan korpus separatum. To je dovoljan dokaz kako se zbog političkih kompromisa, trulih političkih kompromisa, u nas urušavala zdrava pravna svest. I sad kada je ovaj nesrećni Briselski sporazum zaključivan, neki su opravdavali taj Briselski sporazum istim argumentima, da se razumemo, nikada ove inoplemenike ja ne optužujem, nego one među nama koji čine suprotno od onoga što bi trebali da čine, pa su ovi sadašnji nesrećenici koji su pokušali da objasne ustavnost Briselskog sporazuma, a on je jedan potpuno neustavan akt, ali on nije ni bitan, jer on sledi iz jednog mnogo neustavnijeg akta, ako je moguća takva gradacija, a to je SSP. SSP je jedan protivustavan, nažalost ratifikovan međunarodni sporazum. I kada su pokušali da opravdaju, svesno ili nesvesno, te neke moje kolege, među njima i ministar pravde, koji je takođe pravni istoričar u Beogradu, Selaković, je zapravo iskoristio argumente koje je koristio mladi docent Beogradskog pravnog fakulteta, tada mladi docent Radomir Lukić i Đorđe Tasić, ne bili se udodvorili HSS-u, objašnjavajući kako u članu 116 Ustava iz 1931. stoji mogućnost da se u okviru tog Ustava donese jedan potpuno poseban Ustav, kroz vanredne mere koje kralj može da uvede, a kralja više nije bilo nego namestništvo, pa je tako bilo moguće ugurati jednu banovinu u Hrvatsku, iako ona potpuno po svojoj unutrašnjoj logici iskonstruisana protivno uređenju iz 1931. unutrašnjem uređenju banovinskom. Tako su se i ovi setili da politički racio legis kaže da je moguće u onu odredbu Ustava koja govori o širokoj autonomiji koja će se dati Kosovu i Metohiji, ubaciti i državu u državi kakva je zapravo nezavisna država Republika Kosovo prema ovom Briselskom sporazumu. To govori da je politika često neprijatelj prava. Najčešće. To govori da ne smemo, kako nam je to govorio onaj naš Oliver Cromwell, pošto postoje samo dva primjera Ustava u istoriji svetske ustavnosti gde su predsjednici poimence navedeni. To je bio Oliver Cromwell po instrumentu vladavine u Britaniji u 17. veku i ja ga nazivam J.B. Tito 1974. Ustavu. Poimence su bili navedeni. Ne bi mi smeli da se vodimo logikom tog poimence navedenog predsjednika, da se ne držimo zakona kao pijan plot. Jer to je nas kao narod najviše koštalo. Kako kao narod, tako i kao pojedinci. I uvek, braćo i sestre, imajte na umu da kada se krši načelo zakonitosti, mi zapravo zavlačimo ruku u tuđe džep. A vladika Nikola je govorio da je obična krađa mnogo lakše delo nego krađa države. To su znali još stari Grci. Kod starih Grka postojale su dve tužbe za krađu. Dike klopes tužba za privatnu krađu. To je, kako mi pravnici kažemo, pitanje legitimacije, ko može da podigne tužbu, mogao samo oštećen. Ali postojala je i grafe tužba za krađu državnog novca, za promene. Tu je ovlašćeni tužilac mogao da bude svaki atinski građanin. A znate do čega smo danas došli? Po malo pre pomenutom zakoniku o krivičnom postupku u Republici Srbiji, pojedinac više ne može se pojavi kao dopunski, supsidijarni tužilac
ukoliko javni tužilac odustane od krivičnog gonjenja. Vi kao oštećeni ne možete da tužite. A kamo li grafe tužba? Grafe tužba gde svaki građanin može za neka dela. Zašto ne? Jer je povređen javni interes koji se tiče svih nas. Od krivičnih dela korupcije. Tu bi trebala zapravo da postoji neki modus grafe tužbe ili akcio popularis, kako su govorili Rimljani. Dakle, tužbe koju može da podigne svaki građanin. Jer se građan držao novca ne krade neki tamo novac, nego novac svih nas. Da li smo toga svesni kao poreski obveznici? Ne. Da li smo kao poreski obveznici svesni teorije mandata koja je neodvojivi deo parlamentarizma? A teorija mandata kaže da stranka koja pobedi na izborima, ona je formulisana u Britaniji 19. veku, ne može da predlaže parlamentu donošenje kapitalnih zakona koje nije predvidela u predizbornoj kampanji. Treba raspustiti parlament, pa neka birači odluče o spornom pitanju na izborima. Jer ne može se voditi politika koja nije kandidovana na izborima. Nema carte blanche u politici. Vi nikome ne dajete generalno punomoć. Tu se vraćamo na teze, time ću završiti, velikog Ivana Iljina, Rusa, po ocu, po majci Nemca, pravoslavnog Rusa, koji je toliko bio genijalan, Katena je izdala knjigu o njemu, Vladimir Dimitrijević je pisao, da čak ni Lenjin nije mogao da se odrekne njegovih usluga do 1922. Pa su dolazili kod Lenjina pa ga potkazivali, govorili su on govori o Bogu na predavanjima na MGU, na Lomonosovu. A onda Lenjin je govorio, ma možda on to govori o Bogu ovako. Ma ne, kaže, o stvarnom Bogu govorili su boljševici. On je bio jedan od onih velikih pravoslavnih Rusa koji je u lenjinsko-trotskističkoj čistki morao da napusti Rusiju. To su ona dva čuvena broda koja su krenula iz Sankt Peterburga u roku od 2 meseca, kojima su otišli Iljin, Đajević, Slavcev, mnogi čuveni Rusi, pravnici, filozofi, književnici. A zašto vam sve ovo govorim? Taj veliki Rus, čija je magistarska teza branjena na Hegelovoj pravnoj filosofiji u Berlinu, proglašena doktorskom disertacijom, njemu nije trebalo, kao ni Slobodan Jovanović. Slobodan Jovanović nije imao doktorat. Danas imate treš doktorate, kako kaže kolega Slobodan Antonić. Jer za Boga treba da se propiše koliko fusnota napomena treba da ima doktorat, pa pošto nije propisano da ispod 50 nije, onda neki tamo Stefanović može i sa 48 napomena u radu da doktorira. Slobodanu Jovanoviću to nije trebalo, naravno, jer je njegov magistarski već bio toliko ozbiljan u Velikoj narodnoj skupštini da je priznat kao doktorat. Velikom Slobodanu, prvom Slobodanu među. To je isto bilo i sa Ivanom Iljinom. Taj veliki Ivan Iljin, prognan u uslovima revolucije, koja znači smrt prava, jer znači oduzimanje stečenog. Kaže, donosimo dekret o zemlji, kmetstvo je u Rusiji već ukinuto reformom cara Aleksandra II. 1864. godine, ali je zadržano pravo otkupa, ali i ono vrlo simbolično. Dakle, Varjani plemići su imali pravo na naknadu od seljaka kojima je data ta zemlja, ali ona bila simbolična, a onda Stolipin uvodi agrarnu reformu. Ali i to simbolično pravo otkupa se revolucionarno ukida. Stečeno pravo je pogođeno.
I Iljin napušta otadžbinu, odlazi u Nemačku. Posle biva progonjen i od nacista, iako je bio veliki kritičar liberalizma, znajući da je liberalizam kriv za nacizam, da je porodio nacizam, i odlazi u Švajcarsku i tamo umire. Ali Ivan Iljin, za razliku od nekih velikih ruskih filozofa i bogoslova, koji su pre svega otišli u Francusku, kao što su Prot Aleksandar Šmeman, kao što je Florovski, kao što je sam Nikolaj Berdjajev, nije se sablaznio zbog onoga što se desilo sa njegovom matuškom Rusijom. On nije posumnjao u svetsko-istorijsku misiju Rusije zbog onog što je na delu video u Rusiji. On revoluciju, nasilni prevrat, lom, krv, pljačku. Ja sam skoro bio u Moskvi slučajno na državnoj televiziji, imao sam šta da vidim, emisija o Ermitažu. Ermitaž je do dolaska Staljina bio zatvoren i vršena pljačka. 19.000 eksponata je prodato belosvetskim lihvarima iz Londona i Berlina da bi Lenin dobio nekakve kredite. A sve to vreme, dok je bio zatvoren i dok je vršena pljačka sve pravoslavnog, neću reći ruskog, nego sve pravoslavnog bogatstva, upravnik je bila žena Trockog. Taj Ivan Iljin, koji je sve to video, iskusio na svoje koži, nije se sablaznio, nije se odrekao svoje majke Rusije, kao što su to uradili malo pre pomenuti, koji su posumnjali da Rusija ima onu misao o kojoj su govorili braća Aksakovi, Dostojevski, da pokaže smisao i slobodu Evropi. Ne. On je bio ubeđen, verujući u svetu Rusiju, koja je paralela našoj nebeskoj Srbiji, da će se Rusija tog zla osloboditi. I tako i bilo. Ali istovremeno on nije bio idealista. Bio je pravni konzervativac, realista. I znate šta je u jednom svom članku pisanom, mislim 48. ili 49. uslovi stvaralačke demokratije govorio? Kada padne komunizam, neće liberalna demokratija i parlamentarni režim sam po sebi doneti sreću Rusima. Jer za demokratiju treba stvaralački uslovi. Da bi jedan birač mogao zaista da vlada svojim glasom, on mora prvo da ima pravnu svest. Drugo, mora da je politički pismen. Treće, mora da je ekonomski nezavistan, da bi zaista bio vlasnik svoga glasa. Četvrto, mora da bude naviknut na radinost, da bude samostalan. Da li je samostalan onaj koji je izašao iz kolhoza i sovhoza? Da li je on ekonomski i politički samostalan? Ne. I šta se desilo? Onaj iz kolhoza i sovhoza je upao u zamku antiruske kozirjevsko-jeljcinovske zavere koju smo mi dobro osetili. Hvala Bogu, današnja Rusija pokazuje da je Iljin bio u pravu kada je imao veru u vaspostavljanje ruske misije u svetskoj istorijskoj. Takvu veru Iljinovsku moramo i mi Srbi da imamo. Zato ne smemo da se sablaznimo zbog svega onoga što se desilo u istoriji, a što je negacija naše svesti, pravne svesti, a što je potvrda, i time ću zaista završiti, onoga da je srpska nacionalna svest formirana na duhovnom konceptu, a ne na konceptu krvnika. Sve nacionalne svesti pravoslavnih naroda su formirane na duhovnom konceptu. Jer nacionalna svest kod pravoslavnih naroda se rađa zajedno sa autokefalijom.
Zato je otac srpske narodnosti Sveti Sava. Iako smo mi narod dugih korena, u ozbiljnoj ruskoj literaturi, ne pričam o onoj našoj šarlatanskoj, u ozbiljnoj, kao što je profesor Ključevski, klasik ruske istorijske nauke, govori se o tome da svi Sloveni živeli ali ja kao nisam istoričar pravnik, ne bavim se tim, ali mar ono što prenosim, što sam vidio, živeli u današnjoj Vlaškoj Nizi. Dakle, pre toga smo mi dugo bili ozbiljan narod, nije tačno da smo bili mali narod. Kad nas je Sveti Sava predstavio u Nikeji, ma mi smo bili veliki narod, ali veliki kao krvno-srodnički, duhovno, nacionalno samosvesna, postajemo sa Savinom autokefalijom. I nije tačno da je nebitno, da je nacionalno nebitno u dodiru sa verskim. Pa ne bi se evanđelje širilo na jezicima svih naroda. Ne bi Sava uklonio sve episkope osim episkopa Kalinika u rasu zato što su bili Grci i doveo Srbe. A ako mi kažemo da je nebitno to što smo mi Srbi, a da je bitno samo da smo hrišćani, onda mi negiramo delo Svetoga Save. Objasnite onda zašto je Sava uklonio sve episkope Grčke. Objasnite onda zašto se Gora na Kosovu poturčila u vreme Grka vladika Fanariotski. Jer grčki vladika iz Prizrena nije hteo ni da se popne na Goru 20 godina. Šta će on po Gori? Dolazili su doli, plaćali mu bir, vrhovinu, eparhijski prihod. I onda ljudi nisu navikli da žive bez Boga, šta će pređu izvan? Jer to govori da je nebitno da li smo mi Srbi ili ne. Ne, bitno je. Bitno je. Sveti Sava je žrtva koja je sebe prinela rodu, kako pevamo u Akatistu Svetog Save. I u žitima stoji, to je ključna sintagma koja se ponavlja i kod Domentijana i kod Teodosija, a koja pokazuje stepen Savinog rodoljublja. Bol za otačastvo. Sava je imao bol za otačastvo. I govori na Žičkom saboru, a ja kao neko ko je došao iz Kraljeva moram to da vam pomenem, govori na Žičkom saboru 1220. godine. I znate da sam zbog vas 2 put napuštao otačestvo i odlazio u tako mi milu pustinju. Misli o svom prvom odlasku na Svetu Goru pre monašenja i o svom drugom odlasku na Svetu Goru. A onda kaže, i evo ponovo dođoh i napuštam tako mi milu pustinju radi vas, ne bi li vas ponovo hristijanizovao, ali dubinski. I to je Sveti Sava uradio. Na srpskom jeziku, u svetosavlju, pravoslavlju srpskog iskustva i stila, kako govori Ava Justin Popović. Tu Savinu veru i to sastradavanje koje je jednako bolu za otačestvo mi danas treba da imamo. Da se ne bi pogubili u ovom globalnom moru lažne ljubavi, koje u ime lažne ljubavi negira normu. A Stari Zavet, to kaže vladika Nikolaj u svojoj knjizi o zakonu nomologije, je ispunjen novim zavetom, ali kako? Ako imamo savršenu ljubav Hristovu. A ko može za sebe da kaže da ima savršenu ljubav Hristovu? Malo ko. Onda za nas važe norme. Najopasnije je da imamo licemernu ljubav, a da nismo vezani normama. To je teološki, bogoslovski, metafizički uzrok smrti naše pravne svesti. Ta licemerna ljubav koja kaže norma je nebitna. Norma je bitna jer iza norme stoji istina. A istina je naša prva i osnovna vrednost. Toliko, hvala.
Ja bih se zahvalio profesoru na nevjerovatnom predavanju. Sada ostavljam vama da postavite pitanja na temu koja vas zanima, slobodno, bez ustručavanja. Ovo je dokaz da je mnogo toga jasno. Dobro, onda ću ja kao domaćin malo proširiti temu s obzirom da je aktualno dešavanje u Ukrajini, da je profesor, odnosno stvaranje Novorusije i svega što se dešava sada, da je profesor skoro došao iz Moskve, pa ako možda nam prenese utiske i kako on vidi ceo taj proces koji se dešava u Ukrajini. Znate, tu ima dve dimenzije. Prva bitnija, ona istoriosofska, dubinska. Od zbivanja u Rusiji, to je moje duboko uverenje, zavisit će ne samo zbivanja u srpskim zemljama, na Balkanu, nego i uopšte u svetu. Od mere pokajanja i preobražaja, a za sad su znaci dobri, ruskoga naroda, zavisi dužina trajanja istorije spasenja ljudskog na ovoj kugli zemaljskoj. Jer Rusija i nema nikakvu drugu ulogu u hrišćanskom shvatanju njene istoriosofske uloge, nego ulogu da zadržava zlo u istoriji. A vi vidite da se zlo pomamilo i postalo norma. Svi ovi napadi na Putina, Rusiju, proizilaze iz razloga što on ne želi da se svrsta u one zemlje koje su normom proglasile kršenje najstarijih predhrišćanskih tabua, zahvaljujući kome je sačuvan ljudski rod u vreme mnogoboštva. Skoro je jedan od odbora nemačkog parlamenta povodom sudskog postupka koji se vodio za krivično delo rodoskrvljenja, odnosno incesta u Nemačkoj, incest između rođenog brata i sestre. U tom braku su se rodila 4 dece, pokrenuo inicijativu, parlamentarni odbor, da se iz nemačkog krivičnog zakonika izbaci, da se dekriminalizuje, kako mi pravnici kažemo, krivično delo incesta, koje kao takvo postoji u starom Egiptu, staroj Vaviloniji, u svim starim pravima. Nije li to zlo? Nije li uloga Rusije da se suprotstavi tom zlu? Jeste. Zabrana istopolnih brakova, zabrana propagande homoseksualizma, zabrana propagande čedomorstva. To je ono što se danas provodi. Na drugoj strani planete, otuđene elite, ne govorimo narodu, otuđene elite u ovim post-hrišćanskim zemljama, to su post-hrišćanske zemlje koje žive post-hrišćansku civilizaciju na zapadu, rade upravo suprotno. A tamo birači ne mogu ni da utiču, jer ti birači na svojoj strani nemaju one uslove stvaralačke demokratije o kojima je govorio Ivan Iljin.
Ma oni su samo večiti dužnici belosvetskih zelenaša. I interes zelenaša nije da oni vrate dug, nego da stalno budu u dugu. Da se stalno dug reprogramira. Pa to je interes. To je trajno ropstvo. Dakle, to je uloga Rusije. Što se tiče Novorusije, ja mogu da govorim i da razjasnimo tu stvar, nekoliko članaka sam na ovom ruskom sajtu Fondu strateške kulture i pisao o tome. Pravni aspekt paralele Kosovo i Metohija, Krim. Ima jedna analiza je rađena i na Glasu Rusije, možda je tu i najbolje to obrađeno. Suština je u sledećem. Nema tu nikakvih sličnosti. Ključni dokument za analizu teme konkurisanje dva međusobno isključiva prava na nivou međunarodnog javnog prava, a to su pravo na očuvanje teritorijalnog integriteta države, teritorijalne celovitosti, i pravo koje je suprotno njemu, a njemu konkuriše, to je pravo na samoopredeljenje naroda. Ta dva prava i njihov odnos je najbolje u ključnom dokumentu uređen, to je Deklaracija o prijateljstvu i saradnji iz 1970. Ujedinjenih nacija. Ja se pitam kako ja kao pravni istoričar sam se time bavio, a nisu naši stručnjaci za međunarodno javno pravo, nije mi jasno. I dan danas nemam odgovor. Jer sam ja ipak zašao kao neka vrsta laika u tu temu. Nisam uski specijalista, ja sam pravnik, nisam uski specijalista. U toj deklaraciji jasno stoji da pravo na očuvanje teritorijalne celovitosti uvek ima prednost u odnosu na pravo na samoopredeljenje naroda. Osim u slučaju kada se jedan narod isključi iz jednakog pristupa vlasti, kako to malo bombastično anglosaksonsko prevod. Ali samo na demokratski način može ovo pravo da se konzumira. Šta je urađeno na Krimu? Došlo je do neustavnog prevrata. Državni udar. Kijevu izvršen državni udar. I jedna nelegalna grupa na vlasti, koja je došla putem državnog udara, je jednom odlukom Rade izbacila ruski jezik i zapravo rusko jezično stanovništvo isključilo iz javnog života, diskriminisalo. Šta su ljudi uradili? Raspisali referendum. Da ne pričamo o istorijatu što je Hruščov predao 1954. godine Krim Ukrajinskoj federalnoj jedinici i tako dalje. Govorimo samo na ovom nivou. Šta se desilo kod nas? Da li je 1990. godine izvršen državni udar? Odnosno, da se vratimo na 1989. Ne, 1989. godine po prelaznim i završnim odredbama Ustava Republike Srbije iz 1974. godine u martu mesecu, setit će se stariji, doneti su amandmani na Ustav Republike Srbije. Dakle, po prelaznim i završnim odredbama. Kako se dopunjuje i menja Ustav. I je li ukinuta autonomija na Kosovu? Ne. Svedena je u okvire normalne teritorijalne autonomije, ali ne putem državnog udara, putem već ustavom predviđenog mehanizma dopune, menjanja Ustava. Jesu Albanci mogli na Kosovo i Metohiji da učestvuju u političkom životu? Mogli su. Je li ih naša vlada pozivala tamo stalno? Je dolazio Ratko Marković, kolega kao potpredsednik? Su odlazili u Prištinu? Jesu. Jesu oni svoje pravo na nacionalno samoopredeljenje, posebno što pravo na nacionalno samoopredeljenje u bivšoj Jugoslaviji nije pripadalo nacionalnim manjinama, nego samo narodima, da ne pričamo što to nije, što je primjena bila asimetrična, pa nije priznavano narodima. Da ne idemo daleko, u Hrvatskoj i tako dalje. Jesu na demokratski način konzumirali to svoje pravo?
pucanjem na organe bezbednosti, je li tako? Da li je to slično sa Krimom? Nije. Da li imaju onda oni pravo u državnom aparatu Republike Srbije koji kažu da mi zbog Kosova nećemo da priznamo pripajanje Krima Rusiji? Ne. Nikakav argument po pitanju. I Kosovo se brani poništajem Briselskog sporazuma i SSP-a, a ne nepriznavanjem prisajedinjenja Krima. Krim je pravno gledano prisajedničestvo. A još jedna najkrupnija stvar. Da li je međunarodno javno pravo, međunarodno pravo? Ne. Kod nas nekim, sa ovom ludačkom Bolonjom, pa onda idu bodovanja tih predmeta, a Bolonja, znate kako ona je postala obavezna, taj bolonjski reformni proces? Preko SSP-a. SSP predviđa jednu odredbu da kaže da je usaglašavanje visokog obrazovanja u Republici Srbiji obavezno prema principima Bolonjske deklaracije. Kao što je SSP kaže da je, ja sam pre neki dan o tome i napisao članak, nama ne treba da mi nagađamo stvari. Šta će se desiti u odnosima između takozvane Republike Kosova i Republike Srbije u odnosu na ono što Brisel traži od nas? Nama ne treba Tarabićeva proročanstva ovdje. Treba samo uzeti SSP, član 15, zadnji stav koji kaže: Republika Srbija je dužna da potpiše ugovor o regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima sa svakom državom iz regiona kada ona potpiše SSP. Takozvana Republika Kosova je parafirala SSP krajem godine, po nekim tako je, kad budu potpisali, po nekim najavama oni će potpisati april, maj, tog trenutka sledi naša obaveza iz SSP-a. Izvolite, gospodine. Dakle, se vratimo na međunarodno pravo. Da li je međunarodno pravo? Nije. Zašto nije? Pa zato što na našu sreću, a na nesreću ovih globalista, još ne postoje centralni globalni organi prinude koji će da nateraju nekoga ko krši normu da se privede pravu. Ako nemate organ koji sprovodi sankciju, vi nemate pravo. Jer pravo je norma i sankcija. I pravo postoji zbog kršenja. Pravo je za nenormalne situacije. Mi pravnici smo za nenormalne situacije, za sporove. Za redovne situacije ne treba norma. Ali za te nenormalne treba organ koji će da prinudi na poštovanje norma. Da li na globalnom planu to postoji? Ne postoji. Pa šta je onda međunarodno pravo? Međunarodno pravo to je dogovor koji se zasniva na političkoj ravnoteži. I takvo međunarodno pravo je izgrađeno posle Drugog svjetskog rata. I to međunarodno pravo, takvo izgrađeno na ravnoteži snaga i dogovoru posle Drugog svjetskog rata, njemu je održan parastos u hotelu Parastos u Jugoslaviji. Ono je mrtvo. I oni koji danas Rusiji spočitavaju da ona krši međunarodno pravo, to najmanje mogu da učine, jer su oni kršili. Tako je, a kod njih, a mislim na anglosaksonce, presedanje je izvor prava. Prvi slučaj izvor prava. Izvolite, gospodo. To je vaš kazus, vaš slučaj. Vi ste ga srušili, ne postoji danas. Možemo da se dogovorimo kako ćemo da ga napravimo. To je onaj pokušaj kolektivne bezbednosti koji je nesrećnim Evropljanima predlagala Rusija. Zato što danas svet funkcioniše u uslovima nepostojanja bilo kakvog pravnog poretka i ravnoteže snaga. Amerika nije uspela se nametne kao globalna sila, a srušili su pravni poredak, svet danas funkcioniše u haosu. A oni ne žele da se uspostavi dogovor. Ja sam samo... Hvala vam za prekrasnu i knjigu i predavanje. Želio bih da pitam, eto, pomenuli ste i srpsko pravoslavlje, dakle, uspostavljanje srpske crkve i Svetog Savu, kao
prvog zakonodavca među Srbima, zanima me danas, kad vidimo u posljednjih barem 20 i više godina, da je upravo ta duhovna institucija, znači ono što čini suštinu duhovnog bića kod Srba, crkva potpuno zanemarila, odnosno pogazila svoje pravoslavno pravo. Dakle, vidimo praktično iz dana u dan da dolazi do strašnih kršenja moralnih i etičkih, raznih normi koje bi trebalo da sankcioniše pravoslavno kanonsko pravo, ono to i čini, ali se jednostavno preko njega čutke prelazi. Vidimo razne afere i pedofilske, homoseksualne, vanbračna djeca i tako dalje. Znači, ako gledamo samo vrh srpske crkve, šta vi mislite? Možete li da predvidite onako sa svoje pozicije kako će se dalje razvijati to stanje? Da li će Srpska crkva možda učiniti nešto poput katoličke crkve i osnovati neki sasvim svoj, nezavisan od ostatka pravoslavlja pravni sistem, da nekako uključi i te reakcije svoje, na prijestupe kanonskog prava pravoslavlja, da ih nekako legalizuje, ili ćemo se vratiti zajedničkom kanonskom pravu pravoslavne crkve, ili će ova anarhija, nekako stanje potpunog bezakonja, da se nastavi. Kakve su vaša predviđanja? Ima li nekih pokazatelja da se nešto mijenja? Pa prvo jedna digresija koja je vrlo bitna ako večeras govorimo o pravnoj svesti. Po meni je to ključan. Nažalost, naše političke stranke se bave efemernim stvarima i kada nude neke alternativne koncepte, oni su potpuno nerazrađeni, oni su na nivou nekih ideoloških floskula. Znači, kad govorimo, pa mi smo protiv tog liberalnog globalnog sveta, mi ne govorimo šta nudimo, a to je moguće napraviti taj koncept, nije to nemoguće. Pravna svest je jedan fenomen kojim se niko ne bavi, a za nju je ključna jedna stvar, a ona je u posebnoj vezi sa očim. Da li je problem u normi ako se ona ne poštuje? Ne. Nego u onima koji treba da izvršavaju normu. Moj prijatelj, poznati beogradski advokat, kaže trebalo bi pokažnjavati sve one koji kažu, a treba ih finansijski kazniti. Mi donosimo novi zakon zato što se stari nije primenjivo. Pa ljudi, da vidimo odgovornost za neprimenjivanje starog. To ne znači da je on loš. A kod nas su zakonopisci nepoznati. Mi znamo ko je zakonodavac, Narodna skupština. A imate slučaje, mi posredno znamo, kolege, da su jedni te isti zakonopisci, pisci zakona pre godinu dana, evo na primjer, zakonik o krivičnom postupku. U roku od 2 godine doneta su 2 zakonika o krivičnom postupku. Pa to se ne menja po 50-100 godina. Pa u Americi važi ustavi s 1787. koji je dopunjava amandmanima. A oni to dobro dobiju pare i za to ne plaćaju porez. To ide preko projekta o financiranju. Dakle, nije problem u normi kad se ona ne poštuje, nego u organima koji treba da poštuju. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je od osnivanja autokefalije 1219. na udaru što neprijatelja pravoslavlja, što neprijatelja srpskog naroda. Neprijatelji pravoslavlja su vam poznati. A neprijatelji srpskog naroda su oni prikriveni, lažni prijatelji pravoslavlja, u okviru pravoslavlja. Tako je u vreme Svetog Save bila Vaseljanska patrijaršija. A to je i Ohridska arhijepiskopija. Dimitrije Homatijan, arhijepiskop Ohridske arhijepiskopije, govorio je da je Sveti Sava oboleo od ljubavi prema svom narodu. To danas i neki ovi ekumenski put
dugovi govore, to je etnofiletizam, koji nigde nije osuđen kao jeres, a jeres se osuđuju samo na vaseljanskim saborima. Čudno je da danas iz vaseljanske patrijaršije se pojedini srpski i ruski arhijereji osuđuju za etnofiletizam, kao što je Sveti Sava osuđivan za etnofiletizam od arhijepiskopa Ohridske arhijepiskopije Dimitrija Homatijana, koji je po Hélène Arveler, čuvenoj Grkinji koja je živjela u Francuskoj, profesor na Sorboni, vizantologa, bio jedan od duhovnih vođa srednjovekovnog jelinizma u to vreme. Zašto? Pa otanjila kasa Dimitriju Homatijanu iz bogatih eparhija srpskih koje su došle u okviru autokefalne srpske crkve. Dakle, srpska crkva je oduvek na udaru i taj rat je dvojak. On je onaj vidljiv kroz teror, taj teror je manje strašan, on je blagodan. Kad nekog ubiju, obese, nabiju na kolac, strašno, ali je to blagodan. To je seme budućeg pravoverja. Kao što se mi uvek sećamo podvika đakona Avakona. Srbije, Hristov raduje se smrti. Nabijen na kocu ispred Kalametana. Postoji onaj tihi rat koji vode 5. i 6. kolone, kako danas odlično ova Putinovska Rusija primećuje, postoji 6. kolona u patriotskim redovima. Patriote, a kolona su. Taj nevidljivi rat 5. i 6. kolone se dugo vodi i on ima za cilj jednu jednostavnu stvar. Da prvo diskredituje srpsku crkvu, a drugo da obljutavi njenu sol, njenu misiju. Da se manje vidi vidljivom i njena ortodoksija i njena srpskost. A ova dva sredstva uglavnom idu jedan za druge. Ide se da se kadrovski obljutavi, pa se kadrira kako se kadrira, a znajte da je postojalo komunističko udruženje sveštenika. Mnogi plodovi koje danas beremo su od Popova, Smiljanića, Zečevića i ostalo. Mnogi su iz ekumenskih škola sablažnjenih Rusa koji nisu kao Ivan Iljin izdržali da svedoče svoju ortodoksiju i ruskost, a ubrani su Parizu i sličnim učilištima. Srpska crkva je bila na teškom udaru. Trebalo izdržati komunistički teror 50. i 60. godina u oskudici sredstava, a sredstva su se nudila kroz Svetski savez crkava. A engleska poslovica kaže da na svetu nema ničeg džabe osim sira u mišolovci. Danas, ono što vidimo, a vidimo ono što su drugi iskreirali, pa su kao potezne mine čekali detekciju samo u pravom trenutku. To je posejano što kroz delovanje ovog sira u mišolovci na globalnom pseudocrkvenom planu, što kroz delovanje UDBE i OZNA. A šta mi treba da radimo? Pa mi treba da znamo da svaka ljaga, svaki udar na srpsku crkvu jeste udar na naše telo. Istinu treba govoriti, ali svaka ta bolna istina mora da nas zaboli. Jer srpska crkva, to smo mi. Jer pravoslavna crkva nije klerikalna crkva.
nego narodna crkva, tako je. Narod i klirici, narod i sveštenstvo deo su jednog tela, čija je glava Bogočovek Hristos. I kada piše razna štampa o istinitim ili neistinitim i o istinitim slučajima, to treba da nas boli. Da znamo s kojim je ciljem urađeno. Ali, kao zatočnici pravne svesti, mi moramo da svedočimo, da budemo deo neućutalog naroda, kako na svetovnom političkom planu, tako i na crkvenom planu, u parohiji, u parohijskom životu, da govorimo istinu. A istina je zapečaćena u kanonima crkve. Crkva je rodila srpsku pravnu svest. Srpska crkva bi trebala, nažalost, to ste rekli, da nas čuvar kada bude pravne svesti. Ali mi smo dužni da budemo uzbunjivači, da govorimo, ali ne da govorimo gordo, nego kroz jauke, kao što je govorio Kočić, jauci sa zmijenjem, da jaučemo i time opominjemo na kršenje kanona. Jer je cilj jedan. Cilj je, a naravno, uvek treba da budemo svesni, da oni mogu ciljeve da postavljaju i sredstva da biraju. Ali Bogočovek Hristos odlučuje sve, a on odlučuje po meri našeg pokajanja. A Hristos je obećao da crkvu i vrata pakla neće. Crkva će ostati do posljednjeg. Dakle, po meri našeg pokajanja i preobražaja sve se odigrao i u crkvenoj i državnoj sferi. Nema ničega odvojenog od naše preobražaja. Šta je cilj? Cilj je naših neprijatelja da od srpske crkve naprave klerikalnu ustavu, odvojenu od naroda, koja će da izgubi svoj narodnosni identitet. Jer je narod po okružnoj poslanici istočnih patrijaraka iz 1848. označen kao čuvar blagočešća, što znači pravoverja. Koga oni najviše vole? Najviše vole Vaseljenski patrijarh. Ovi iz globalnog. Zašto globalisti vole Vaseljenski patrijarh? Pa zato što tamo imate preko 30 episkopija kojima vladaju titulaturni episkopi koji nemaju svoju pastvu. Je li episkop bez pastve episkop? Ne. Nije. Koja je majka pravoslavnih crkava danas? Ruska crkva. Mi toga treba da budemo svesni i da braneći nas i naše klirike, naše pastire, od tih sablazni svedočimo Savin pravoslavni koncept crkve, a to je, kako je vladika Nikolaj govorio, narodna crkva. Ali treba uvek da se setimo čuvenih reči vladike Nikolaja. Svaki čovek ima pred sobom 4 brige i da o tim brigama treba da vodi računa sprovodeći dosledno poredak, da ne počinje stanje kraja. To je briga o samom sebi, o svojoj porodici, o svom narodu i o celom svetu. Ne može, kaže vladika Nikolaj, da neko vodi brigu o svom narodu, a nije vodio brigu o svojoj duši. Ne može neko da vodi brigu o narodu, a nije vodio brigu o svojoj deci. Pa kaže vladika Nikolaj, od mnogih srpskih patriota postradalo je srpstvo zbog njihove obesne dece koju su roditelji zapostavili. A ne može neko da ne vodi brigu o svojoj porodici, o svom narodu, hoće da vodi brigu o celom svetu. A to su radili razni u srpskom rodu. Oni koji su, kao Dobrivoje Vidić, to je ta svest. Dobrivoje Vidić
time ću završiti, 1945. godine na zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Srbije kaže, to je ta svest, kada se počinje stanje kraja, vodi se briga o svetu, kaže, Srbi koji su pobijeni od ustaša u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj su dug koji je srpski narod morao da plati zbog zlodela velikosrpskog šovinizma. To je rekao Srbin iz Užica, student Dobrivoje Vidić, kasniji visoki funkcioner Centralnog komiteta Komunističke partije. On je vodio stanje kraja brigu. Toliko. Ja sam samo htio kratko, kako vidite na neki način pobedu čikaških Srba u pogledu krajiških Srba. Mislim, to pravo šta se može dobiti od te medijacije ili šta već sa firmom MPI, ili uopšte postoji nešto što se da od toga dobiti ili to samo farsa? Republika Srpska Krajina i krajiški Srbi ne mogu svoja prava da ostvare pred onim institucijama iza koje stoji volja koja je organizovala njihov pokrov. Problem Srba je možemo samo mi da rešimo i ako se dogodi promena na svetsko-istorijskom planu, a to su ovi znaci, simboli, kako je vladika Nikola govorio vremena, koji se događaju na istoku, a to je Rusija. Ali, da bi se u svojoj punoći vaspostavilo srpsko nacionalno i državno jedinstvo od Hajduk Veljkove do Uskočke krajine, mi ne možemo da počinjemo stanje kraja kako smo počinjali 90. godina. A 90. godina smo počinjali stanje kraja jer smo taj fizički kriterijum izbacili kao najbitniji, a duhovni zapostavili, odnosno nismo ga ni bili svjesni. Mi smo hteli jedinstvo, a jedinstveni nismo bili iznutra. Danas kada govorimo o vaspostavljanju srpskog nacionalnog državnog jedinstva, a ja ne volim da koristim izraz Velika Srbija jer je on stvoren u obaveštajnoj kuhinji Beča, i upotrebom tog termina sami sebe diskvalifikujemo, jer nema Velike Srbije, sve je to majka Srbija. Da bi došlo do tog vaspostavljanja, a mi ne smemo da kažemo sebi nikada to neće biti. To može da bude. Posle 500 godina je srpska država vaspostavila svoje granice na Kosovu. Ali je zato neophodan duhovni preobražaj i davanje primućstva duhovnom u odnosu na fizičko. Postavlja se jedno ključno pitanje. Da li mi, kao duhovno raslabljeni, možemo da kontrolišemo jednu fizičku veliku teritoriju? Ja mislim ne. Mi u duhovnom stanju kakvom smo sada, plašim se da ne možemo da kontrolišemo i ono što efektivno sada se kontroliše u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. O Crnoj Gori kao bitnoj srpskoj zemlji neću ni da govorim. Ona je zanemarena i pored toga što se na nadčovečanski napor 32% ljudi dole izjašnjava kao Srbi. U uslovima Đukanovićeve strahovlade, u uslovima kada na terenu ne postoje uslovi za stvaranje države. Crna Gora je primer zemlja koja ne može da bude država. Ako državu definišemo kao
malo pre smo pričali, apstraktnu teritorijalnu zajednicu, a ne krvno srodničku. Crna Gora ne može da bude država. Zašto? 70% ljudi je nekome rođak. To nije država, to je negacija države. I u tim uslovima se sprovodi izbor. To je suludo. Kad skoro znate svakog u glavu, dovoljno kontrolište nekoliko porodica. I to je isto zapostavljeno i jako je. Nema ozbiljne države bez izlaza na more, o tome nema šta da govori. Dakle, mi to ne možemo danas da uradimo. Evo, to ne možemo uraditi. Ni u Nikšiću, ni u Glini. Pa da li ste vi čuli glas iz Srbije povod onog što se dešava u Glini oko uklanjanja spomen ploče? Ne. Da li ste čuli glas iz Srbije sa zvaničnog mesta povod onoga što se uradilo sa Jasenovcem? Ne. Znači, novi koncept Jasenovca koji je negacija Jasenovca? Ne. Da li takva država sve da ima fizičku snagu može da kontroliše fizičku teritoriju? Ne. Takva država je samo plodno tlo za regionalizam. I regionalizam je sledeća, najopasnija, smrtna pretnja Srbima u Srbiji. Ali zbog nezrele pravne svesti nama se regionalizam meša i propagandno predstavlja kao oblik decentralizacije. To nije nikakva decentralizacija. Region je pseudo-etatistički nivo vlasti. To vam je druga država u državi. Druga država u državi. I vi sad treba da imate region, vašu centralnu vlast državu i onu još u Briselu. I 3 države da finansirate. To nije decentralizacija. Zato što se decentralizacija vrši u malim jedinicama. Čim se vrši u velikoj jedinici? Bez obzira što je to izborna jedinica, što vi birate vlasti regiona. Vlasti regiona na velikoj teritorijalnoj jedinici teže da postanu država. Pa to je znao Pašić, pa je po Vidovdanskom ustavu iz 1921. odredio da oblasti ne mogu da broje više od 800.000 ljudi, jer velike oblasti teže da postanu država. A da li je to u interesu građanina? Da li su to komunalni poslovi? Nisu. Interes građanina je da vrši komunalne poslove u maloj zajednici i da na njih može da utiče. I da je ta mala zajednica finansijski samodovoljna. Ništa ne znači prenos nadležnosti ako ne može da se izdržava. Pa šta treba? Iz transfera budžeta. Da se vratimo na tragičnu priču Srpske krajine, o kojoj se danas ne govori, što govori o duhovnoj pogibiji srpskog naroda. Što Srbi preko tako strašnih gubitaka i zločina, kao što je pogrom nad Srbima Dalmacije, Like, Banije, Korduna, Slavonije, Baranje, prelaze kao da se ništa ne desi. A zašto? Zato što su izbačeni iz tela svog naroda. Ako smo mi Srbi, zato što smo duhovno Srbi, kako nas je definisao Sveti Sava, a nešto po krvi pripada. A Srbin je bio Ivo Andrić. Bilo što je govorio i pisao. Srbin je bio Osman Đikić onim što je govorio i pisao. Tako? Druga je sad stvar koliko, to smo juče pričali, koliko je moguće izdržati u srpskom narodu ako nisi pravoslavni. Egzaktni dokazi pokazuju da je to nemoguće. To ne znači da ćemo se mi određivati, da će Osmana Đikića. Ali egzaktni dokazi pokazuju. Imate, na primjer, porodicu Pucić. To je prosto za mene Božji prst. Gospari Dubrovački. 6 ili 7 braća. Nedo Pucić čuje. Srbi katolici svi. Nijedan imao dete, poroda niko. Gase se. To su veliki primjeri koji su svedočili. Srbi muslimani i Srbi katolici. Imamo katolici. Ali
I možemo sentimentalno da kažemo da bi bilo dobro da mi postavimo koncept jednog naroda sa 3 vere. Ali istina surova Božija, ona na kojoj nas je zapečatio Sveti Sava, kroz istoriju pokazuje. Ja znam divne primere i danas, u Boki, Srba katolika, rimokatolika. Ali, nažalost, ta tvrdoglava istorijska istina koja je oblikovala naše biće, a biće jednog naroda, to je Božje biće, jer to je njegovo određenje šta će on činiti u istoriji. A Sveti Sava je jedan etnos kao zajednicu krvi i tla, koji na zapadu su ostali samo zajednica krvi i tla. Zato su činili to što su činili, to je zajednica krvi i tla. Nemci, Francuzi, zajednica krvi i tla. Oblikovu jedan Laos, narod Božji koji ima misiju u svetu. Zbog toga što je ugrađeno u naše biće, teško se održava. Mi treba da se trudimo, paštimo, borimo da zadržimo i te naše Srbe muslimane, Srbe rimokatolike. Ali, nažalost, ne možemo da gradimo koncept nacije van Savinog koncepta, jer se pokazalo da se ovi delovi brzo odvaje. Imate primer jednog sela u Sjeničkoj opštini koje se nalazi na putu za Ivanjicu, gore ka Javoru, Kladnica. Dakle, na Javoru granica bila, stara srbijansko-turska. I tu je čudna se igra, žandarmerija je prošle godine, valjda povlačeći se sa Kosova, otkud znam, podigla svoj centar na mestu gde je do 1912. iznad Deževskog kraja u Pazarskoj opštini na Goliji bila karaula. Ja sam otišao gore, naježi se čovjek. Naježi se čovjek da žandarmerija i svoj veliki centar podiže tamo gde je bila stara srbijansko-turska karaula. Da se vratimo na ovu Kladnicu. U toj Kladnici su se ljudi prešli u islam u 1905. zbog gladi. Oni vide brdo, ovako, vide vrh, gde je granica. 1912. ulazi vojska oslobođena. Mislite da su se vratili? Kovačević. Ne. Zašto? Zašto? Ja imam odgovor, samo Sveti Sava. Sveti Sava nas je tako oblikovao da smo nacija izgrađena na duhovnom konceptu. Da smo Srbi, jer smo pravoslavni. Pravoslavni smo, jer smo Srbi. Ostalo je dobro, treba da se trudimo, civilizacije smo divni. Ja najviše volim da čitam istoriju dubrovačkih Srba, rimokatolika, koji su se tako hrabro držali, kao Dum Ivo Stojanović, kao divni primjerci, kakvih zaista nije bilo ni među pravoslavnim. Ali ta se grana brzo suši, kao suva ruka, nema dotoka, nema krvi one Savine. Ta grana se ne suši samo kod njih. Osušila se i kod Dobrivoja Vidića. I oni su imenom i prezimenom bili Srbi. I pravo. Ja bih možda dodao, ne da se suši, nego ju suše. I suše ju intenzivnim pritiskom, suše je sredstvima prinude, suše je fizičkim likvidacijama i tako dalje. I tu nema milosti. I tako su je sušili od Boke do Dubrovnika, do Otoka, do Severnog Primorja, Severnog Jadrana, Kvarnera i tako dalje. Kada su 1943. godine predstavnici organizacija na proleće maja mjeseca jugoslovenskih organizacija na otoku Krku i Ravnogorskog pokreta na otoku Krku doneli rezoluciju u Aleksandrovu Punak na otoku Krku, tada Aleksandrovu, da ukoliko da traže kažnjavanje ratnih zločinaca koji su ukrvavili svoje ruke posebno u srpskom narodu, i u slučaju da se već tada govorilo
da će iza rata biti federalno uređenje države, da traži u tom slučaju da se otok Krk priključi srpskoj federalnoj jedinici. Josip Broz, nakon toga, dobivši obavještenja o tome, šalje Ivana Ribara u Senj, na severni Jadran, da prenese direktivu da preživelih ne sme biti. I vrši se likvidacija svih pripadnika i katolika i drugih jugoslovenskih nacionalnosti na otoku Krku, tom delu, bližem delu Like, Gorskog Kotara i tako dalje, jer preživelih nije smelo biti. Znači, moraju biti svi njeni. I na taj način je vršeno sistematsko uništavanje tih delova srpskog naroda. Tako je, ja preporučujem svima, ja kažem, ja sam kao pravnik pa se tim nekim istorijskim stvarima bavim koliko su u vezi sa pravom i politikom. Samo da pročitate knjigu Srpstvo Dubrovnika Jeremije Mitrovića, asistenta Vladimira Ćorovića, koji je od 45. morao da radi čovjek kao bibliotekar. I koji je doživao sve ove naše nevolje, umro je prošle ili pretprošle godine u poznoj starosti, skoro 100 godina napunio. I on upravo ovo govori, što vi govorite. Dakle, pritisci. U Konavlima se situacija promenila drastično od 1905. kada je Jozo Crnica Fratar doveden iz zapadne Hercegovine za župnika. Potpuno druga situacija bila pre njegovog dolaska. Dakle, dovode stranca, čoveka koji nije iz tog kraja. I potpuno se, znači, jedan kraj koji je izrazito bio srpski, demokatolički, ali srpski, on se ne. Prvo, gospodine. Ove finansijske masonske lože što rade po svijetu kao izazivači tih vjerskih, rasnih i ekonomskih ratova, kako gledate na rušenje tog međunarodnog prava i da li ste upoznati sa knjigom koju je pisao vladika Nikolaj Velimirović, Poruka srpskom narodu kroz zatvoren tamnički prozor kad je bio u Nürnbergu i tajno je pisao te poruke, 88 poruka. Da li neko sada može da evocira tu knjigu, jer ona je vrlo jasna i sada u ovo vreme aktualna. On je rekao, srpski narode ne žurite u Evropu, jer to je skupljena zajednica heterogenih naroda, različitih po veri, rasi, jeziku. Jednostavno, Evropa kao takva je jedna veštačka tvorevina koja po mojem dubokom ubeđenju ne može da donese jedan ustav koji je načelo i aksijom svakog prava. Ako to ne može da donosi živi na nekim ugovorima, nekim sporazumima, ona nema perspektive. To je on Vitrove 45. kada je bio zatvoren u Nürnbergu. Napisao je tu knjigu. Kako gledate na to? Ako može samo još brat Petko postavi pitanje, pa da nekako sintezi se odgovori to, jer smo malo probili već termin. Loža je poznata Pekinska, poznata je katolička, rimska, njujorška, kraljevska, londonska. Oni su izazivači, glavni vokatori ovih, da rečemo, ekonomskih i verskih ratova, koji su strašni za međunarodno pravo. Samo još Petko pitanje. Ja sam Petko iz Prime, 30 km između Pećine i Prime, znači znate. Drago mi je da ste iznali neko predavanje, bio sam učene. Zanima me samo jedna stvar. Skoro sam bio u Srbiji od naših područja do prije 4 dana. I šokirao sam se jednom emisijom manastir jedan, negdje po sigurno ste gledali, negdje 3. dan Božića je bilo pravoslavno, i jedan svećenik u manastiru negdje blizu Novog Sada, sada se ne sjećam. I kaže, pita ga novinar ovako, u vezi običaja za Božić, tako i onda kako je slavio to, i on kaže, nadamo se da sada ćemo da imamo sabor sve pravoslavne crkve i tu nam samo Rusi daju kontru jer ne žele, jer hoćemo da se ujedinimo i da više ne budu dva Božića samo jedno. Pazite, srpski sveštenik zna što oni kaže, a koji će to Božić da se pravi novinarka pita, pa kaže, pa normalno 25. katolička, da bude jedan Božić. Srpska pravoslavna crkva i patrijaršija ne reagiraju.
To je jedan primjer. Zašto to se takav sveštenik mora da se imati? Kaže, jedino nam je problem Rusija, ali morat će i oni da popusti, jer mi smo se svi drugi složili osim Rusije. I šta Rusi neće da pitamo na katoličku vojđu, kaže ne. I vidite, to je jedan sveštenik, skoro je 3. dan Božića, i mislim da je Kragujevac prenosio. Tako da vidite Kragujevac. Drugo pitanje što me šokiralo, mislim baš ovo žele, bilo je ovaj atentat u Parizu. Bili su svi poglavari crkveni. Od našeg katoličkog, čak je bio i žid i muslima. I što me jako šokiralo, novinarka koja je vodila tu emisiju, jer naš vladika govori u svakom trenutku ga je prekidana i kontra, sve nešto kontra. Sve je odobravalo ovi drugi što su govorili, jedino našeg je ovaj. I sada, gdje je tu inteligencija srpska u Srbiji? I još jedno pitanje bi vrlo nekako u vezi advokata. No je sramota što se dešava u Srbiji. Toliko meseci i nijedna emisija da se ne posveti, da nijedan pravnik, da se pravnici toliko pravnika, toliko inteligencija u Srbiji, da se ne pojavi sa jednom emisijom, pa da očita oči naš po pravu i advokatima i vladi. To je sramota. Gdje su ti naši intelektualci? Hvala. Gdje je to ništa? Dakle, jedan kratak odgovor, Da. sintetišao. Pa evo, ukratko, ne gledam televiziju, tako da se informišem preko interneta, jer bi mi televizija oduzimala mnogo vremena, a i ne mogu da je selektujem, na internetu mogu da selektujem, sad ću da čitam. Znate, prvo što se tiče ovog pitanja, kao neko ko se bavi naukom, ja sam zaista protivnik svakog senzacionalizma. Što se tiče slobodnih zidara masona, vladika Nikola je sve rekao za njih u jednom od svojih misionarskih pisama. Ne može se služiti Hristu i velijaru. Ja sam konkretno pitanje, bi volio da me odgovori. Hoću samo... Zašto crkva ne izbaci toliko? Da, ovo je odgovor na gospodinovo. Evo idemo u hronološki. A ja, pardon, prosto. Dakle, ne može se služiti Hristu i velijaru, ne može se mešati svetlost i tama, a znamo da slobodni zidari polažu zakletvu. Ne polažu Hristu, onda znamo kome polažu. Dakle, jasno je antihrišćansko delovanje slobodnih zidara. Svim što treba da znamo, da je bilo slobodnih zidara, masona, koji su bili veliki nacionalni radnici. Šta nam je poruka? Poruka jeste osuda masonstva. Ali, mi moramo da kulturu izgradimo na jasnim vrednosnim stavovima, a to su stavovi Svetoga Save, ali isto tako ono što je vredno bilo u našem rodu, mi ne smemo kao mali narod da odbacimo. Znači, mi nećemo pohvaliti masonstvo Slobodana Jovanovića, ali sve ono što je Slobodan Jovanović uradio kao pravnik, kao predsjednik vlade, kao akademik, kao profesor, to mora. Jer je to deo jednog vremena zabluda. Slobodanov otac je bio Vladimir vezan sa Macinijem, mlada Italija, liberalno-masonske ideje, verovali su da će do nacionalnog oslobođenja doći Šurović s masonom i tako dalje. Mi znači moramo da imamo jedan jasan koncept. Taj jasan koncept znači jasno utemeljenje na svetosavskim hrišćanskim vrednostima, ali taj jasan koncept ne sme da dovede do primitivizacije i periferizacije u srpskoj kulturi. Dakle, mi ne smemo da odbacimo ono što je bilo vredno u srpskoj kulturi, makar to bili slobodni zidari. Kao što mi ne možemo da izbacimo i nešto što je bilo dobro u vremenu od 41. do 90. Mi moramo da imamo integralistički koncept, onakav kako se danas sprovodi u Putinovskoj Rusiji.
ako ne mislimo da vodimo stalni građanski rat. A setite se kako je ovde pokušana pravedna, pravedna rehabilitacija jugoslovenske vojske u otadžbini. Pravedna je, to bila jedina zakonita, legalna vojska. Ovo bili pobunjenici. Ali kako je ovde ona pokušana 90. Kroz otvaranje novog građanskog rata. Sjetite se šta je radio Vuk Drašković. Danas znamo da je lažan. Znači, lažan je i njegov metod. Njegov metod je bio da se poseje zlo, a ne da se vaspostavi pravda. A vaspostavljanje pravde jeste vaspostavljanje punoće, ravnoteže. Mi ne smemo da odbacimo partizanski pokret. Ja to imam u jednom svom tekstu pisano. Zašto? Zato što je ravnogorski pokret, odnosno jugoslovenska vojska u otadžbini, u duhovnom smislu i u pravnom smislu srpski pokret. Jer je to bio legalan pokret, rojalista, legalan, zakoniti, i u duhovnom smislu je bio srpski, s tim što je, nemojmo da zaboravimo i da tu stvari idealizujemo. Iz Kalenića piše Ava Justin u vreme zasedanja Svetosavskog sabora u selu Ba. Okupili su se liberali, misli na Živka Topalovića i slično. Pa hoće po evropskom modelu da urede državu. A on je pisao deo programa za Svetosavski kongres u selu Bava o uređenju odnosa države i crkve. Ja ću biti protiv vas prvi ako tako budete uredili. Dakle, mi treba da rehabilitujemo ravnogorski pokret, jer je on u duhovnom smislu srpski, a partizanski pokret nije u ideološkom smislu srpski kao što je ravnogorski, ali je u biološkom. I mi zato ne smemo da damo partizanski pokret. Jer njega su činili listom Srbi. Srbi mučenici koje je Broz pokupio jer su bežali od ustaškog noža. Najvećim delom. Pa kako je nazvao svoje jedinice 42. godine u istočnoj Bosni? NOV i DV, dobrovoljačka vojska. Kako? Pa da bi ravnogorsku Romaniju navukao u svoje jedinice. Dakle, mi ako dozvolimo, ako se odreknemo partizanskog pokreta, onda će antifašisti postati oni koji nikad nisu bili. Koji su samo imali političke komesare u tom pokretu. Onda nemojmo da se čudimo što će da budu i na vojnoj paradi u Moskvi. Ako mi prepustimo partizanskim, i ako budemo imali istorijsko slepilo. Dakle, da se vratim, što se tiče masona, to je potpuno jasno, Vladika Nikola je to rekao, ne smemo da imamo reduciranje svoje duhovne baštine time što ćemo kao inkvizitori da izbacujemo sad, to ni slučajno, to će dovesti periferizaciji srpske kulture, a to žele naši neprijatelji, mi ne smemo da periferizujemo našu kulturu, naša kultura je bila velika. Što se tiče Vaseljanskog mogućeg sabora, čovek snuje, Bog određuje, vidjet će. Strpljan spašen. Već iz onoga što je sada najavljeno vidi se da puste želje mondijalista u crkvi, da će doći do razgovora o kalendaru i tako dalje, već iz onoga što je objavljeno vidi se da kalendar nije na dnevnom redu. Znači, oko toga nema govora, bit će oko ranga crkava i tu imaju spor sa Moskovskom patrijaršijom, samo se postavlja jedno ključno pitanje. Čemu Vaseljanski sabor ako ne raspravlja o jeresi? Jer su 7 Vaseljanskih sabora uvek zasedali kada se osuđivala neka jeres. Ali jednu stvar treba da znamo. Da je Moskva podigla danas barjak, danas takva je situacija, ne znamo šta će biti sutra. Dakle, da stvari ne idealizujemo. Znači, Moskva je podigla barjak antiglobalizma. Moskvi je neprijatelj svaki mondijalizam, pa i crkva. Dakle, Moskva je prva, po prirodi stvari, bi bila protivnik takvog lažnog Vaseljanskog sabora koji bi zapravo proglasio neku uniju. Tako da od toga nema razloga da strahuje. A ovim malim pomesnim crkvama mogu da snuju oni... Ali zašto pravoslavna crkva
Sabor, Znate, to je stav jednog sveštenika. To je stav sveštenika, ja sam to gledao. To je stav pitanje, sveštenika. organ u Srpskoj crkvi je sabor. Pa ne more, on je javna televizija, morate ga upetiti. Ja bih htio da se zahvalim, pošto profesora planiramo da dovedemo još za druge teme, pa nećemo sad da sve da iskoristimo. Tako da, i znate kako lek treba davati na kašicu, ne na celu tabletu, odnosno celo pakovanje, tako da malo saberite ove informacije, pa nadam se da se vidimo u februaru sa još zanimljivim, odnosno još zanimljivih gostiju koje planiramo dovedemo. Teško da će biti zanimljiviji od profesora, ali ćemo se potruditi, tako da vas pozivam da dođete u još većem broju, svi koji dobijate obaveštenja, to bih želeo da napomenem, putem Facebooka, putem mailova, putem SMS poruka, to nisu lične obaveštenja namenjene isključivo vama. Cilj toga je da prosledite dalje vašoj familiji, prijateljima, kumovima, da se sabiramo, da zajedno činimo dobra dela na ovaj način. Tako da, teo bih još jednom da se zahvalim i svi koji žele, odnosno oni koji budu najbrži, moći će da nabave profesorovu knjigu i da on potpiše. I hvala još jednom. Evo, Nemanja, samo ja na kraju da se zahvalim na gostoprimstvu, udruženju, vama lično i svima vama, jer ovo je zaista topla dobrodošlica, kakvu sam ja retko gde sretao. Hvala vam još jednom. Čekaj,